Futupōro kei te raru etahi o ngā kapa matua o te ipu Futupōro o te ao I te tokomaha o ngā kai tākaro e whara ana. Engari aha kua tērā kei te tonu ngā kaioko o te kapa ōpango ki tā rātou kaupapa mō ngā wiki e tū mai nei. Tērā te whakapai hei a pōpō, ka whakaingoatia e rātou te kapa tino toa mō te tukinga kia Argentina. Guildford, he's going to make it 4. Nōna te kroria I tērā wiki. Oh, well done, Zach Guildford. Engari kua tau te take I wehe moata ia I te whakangungu I nānahi. Me te aha e koreia e whai wāhi ki te tākaro I tēnei wiki. Unfortunately, he's got got scanned last night and he's got a very, very small tear and can't see that coming right, but we'll have to wait and see. E hara pia I te raru nui mo te kapa, I nā kua ora pai ngā pai hau matua toko rua a Corey Jane Rawa ko Richard Kahui. We've still got to focus on our game. If we worry too much about what they're going to do, we might be just sitting there waiting for them to do it instead of us trying to attack them and put them under pressure. So, whilst we have a little look at them, we've still got to be the best we can be. Ko te tūranga topa tahi te kōrero nui I tēnei wiki, me te kaha whakangungu a Colin Slade me Aaron Cruden. Engari kai te mōhio hoki ngā kaiako I ngā pukenga whana o Piriwepu. When you're selecting a side and you've got one guy that is very good at that and another guy that's very good but doesn't have that extra tool, then clearly you're going to go for the guy that has the extra tool in that toolbox. He āhuatanga ka āwhina nei I ngā kai tākaro Māori katoa. Kua kitea nei te nanakia o Israel Dag hei pai hau I tērā wiki, hei whiringa nōpea mā ngā kaiako. We've got to pick it on form and who's available, so that'll happen today and you guys will find out about it tomorrow. Ko te whakaaro nui pea ahakoa ko wai ka whakaingoatia a pōpō, me toa ka tika, kia korea noa muri e hokia. Irina Smith, Te Karere.